Rezač. Ručni. Početak Premužića. Vidit ćeš kakav je avanturist. On je Blair Witch Project. Ne, još. Davno. Pa stisni kad hoće se. Uvucite stomake, dečki. A sad kako će tu preposao, pusti glazbu. Evo Premužićeva, krećemo s ekipicom. Pokupili smo neku Istrijanku, Edinu. Eda. I ovaj kornjačice, ove naše, lijepe. Štokovac. Tamo. Evo našminkane. Treći dan ću ih snimiti kad budu ne našminkane. Mi spavamo našminkane. Ja sam ne našminkana. Prvi i zadnji. Toga više uopće nema. Evo, krenuli smo na Premužićevu, a ekipa je već krenula šutiti. Gdje je snimio? Nastavljamo. Evo Edina nas napušta. Sretno ti nazad. Ajde da te vidimo. Evo ga. I obavezno uz drugu. Da, evo. Uvijek ću misliti na tebe kad budem gledala. Ružice, ajde malo da ovaj... Žena to osveši. Da, već tog ne može biti. Pa pa! Bog! Sad ćemo dogovarati čim budeš iza. Joj, Bože, koje... Skurzica. Opet penjanje malo. I zalazak sunca. Ekipa je sretna. Evo vidite. Evo ekipica došla. Vidite zalazak od mene, sam da malo da spustim bar na 110. Maraca nešto bude. A tu je drone, ja budem daj. Možeš malo.
Neko je zaboravio pipu. Neko je pipu zaboravio. Je lepo slikao kućicu izvana. Najviše nam jedu iduće. Prvi sat. Je baš tako. Da li vi stanete dole? Čuko, dođi ti. Ajde znamo Čuko. Može? Može. Može. Šta? Seks? Može? Da. Seks. Hvala. Definitivno je to taj feeling. Ajde, vidimo se. Oj. Sljedeći put Pathfindera uzimamo svi. Može, može. Mi idemo. Ja sam krut, hvala. Evo, drugi dan, ekipa sretna, najsretnija. Gdje idemo? Skorpovac, a? Odredište. Ajde, Ajde idemo tamo. Ajde. evo ga. Čekaj, imamo stop. Gdje su ove? Nemam pojma gdje. Gotovo, nešto. Ili nastaje Nijemo kasnije. gotovo odmah. Ne, ima period, ja. Ti staje na ultra. Ovo nema veze. Evo, pokret ljudi, pokret. Ideš malo. Palac. A, A moj šegan će biti gdje hlad. šale smiješan. Kako se brste. Jao. Moram gronit sad još jednom da mi je mogu. Zovemo medvjede. Zovemo medvjede na ručak. Skorpovac. Još 2 sata, a ekipa je gotova. Ovo mi prstenje prodaje. Izvoj me gospodar prstenova. Ima ih. Au, ima ih tvoji, boba. Ok. Prepreke, prekraj. Dobro. Još malo. Još malo. Aj malo. Ne može se niče. Pomognem. Ja, Majok. 32, 33. U tom lubenika. Is that the Von last night? Zavišen, von Zavišen. Tomorrow. This is the last night. Ah, the last Tomorrow night. is- Okay, you're going home. So how was it? Great. Was it? National park. Ah, so beautiful.
Kako ćemo spavat danas? Daj meni. Ne zavri. Evo ovako ćemo spavat danas. Pa... Zato što je ono tamo zaključano. E, kad vi povečerate, onda ćemo onaj lonac maknuti. Šta piše na njemu? Pa da, nemoj se spavat. Ne, ali grijat ću vodu za pit. Pa dobro za pit. Ključeve da otvori kuću. Čovječe, nećemo morati ovdje spavati. Ne, ima kuća unutra. Baš vam hvala. Sad vidim štanga. Aha, tu je štanga. Vidi, Da. zavodi to unutra i Ja moram zašarafin malo. ne treba ništa. A sve, pa ja i Neno tu svaki put dođemo i tako. To je ekipa, ljudi, to je ekipa. Znaš što imam ja u nekog kusa? Gitara, ali djevo komada, pjevamo. Yes, Ćao, živjeli. Sretan put. Hvala, hvala. Svjetlost me mamila, Krila ti smo. krila ispržila. Nećemo iz korpusa. Ima tamo. Tamo. Ekipa, Bog. Ajde. Ćao. Bog. 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 Tik. Tak. Sa kapra. Iza kulisa. Ovo je kraj puta, ljudi.